إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Барлык галимнәрне юктан бар итеп, bütün ниғмәтләрне биреп, адәм балаларын ризыкландырып, туендырып торучы, күпме генә санасак та һич санап бетереп булмый торган ниғмәтләрен биреп торучы, шушы ниғмәтләргә илләмәгәр шөкер итеп яшәгез, минем кушканнарымны үтәгез, тыйганнарымнан тыелыгыз дип әмер итүче Аллаһ Тәгаләгә хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз булып торса иде. Сөйекле пәйгамбәребез Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge bütün işlerimizin başında örnek bulup turgan, siyikli, kadirli yolbaşçımız, ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursa idi. Cemaat Allah subhanahu ve teala'nın bizni dünyaga kitirүүнең sebebin barыбыз да bilәбез. Barыбыз да bilә. Allah Teala min sizni di sınayım di. Türlü sınavlar bilen. Rahatlık bilen de şulay yok ağırlık bilen de sınayım di. Менә bu cemaat bizning халыкка, bizning milletibizge kilgen eğer sınavlarını başımızdan uzdırsak, hatırımızga düşürsek, bizning ata babalarımız nindi zor ağır sınavlar uzganlar. Lekin alarını cemaat saklap kalgan aybir, ol din. Ol düşmanlarını cemaat sanap turuның da kiregi yok. Eğer ezrek tarih bilen tanış bulsan, ezgine tarihini öğrensen, bizning halk nindi zor sınavlar aşağı uzganlığın anlaw ağır tügül cemaat. Şuşu Sovet hükümetigine de cemaat küpme dinge ziyan getirdi. Sovetlar Soyuzu'nun kirden koytmağın tilev için şol bir argument jite. Biten bir nese de kirekmi. Çünkü ol devlet nindigine küçlü bulgan bulsa da ateizm bulganga küre, Allahsızlık bulganga küre ol yeşi olmadı. Bütün plusların sanap gitken içrakta da bu devlet bitüge duçar buldu. Üzün bitirdi. Çünkü
ateizm, Allahsızlık ol, dinsizlik ol, fundamentsizlik buldu ol. Nigizi bulmadı. Eğer de ol devlet imanlı, dinli devlet bolgan bolsa, cemaat Allah subhanahu ve teala ol devletni yaşataydı. Çünkü cemaat anda birdemlik degen eybir var. Bütünüsü dinge kırılgan bolsa da, olarga yardım etü, timurçılık, türlü pioner uyuşmaları, yardım etüler, ebilerini, babaylarını korap turular. Lakin cemaat irettiler Allahsızlıkka. Hem kişini maymaldan yaralgan dip irettiler kiçkineden. Allah subhanahu ve teala ite. Ankebut degen surenin başında Elif Lam Mim. Ahasiben nasu en yutraku en yaqulu amanna ve hum la yuftanun. Ellezî kişiler biz Müslüman bulduk, biz ışandık deyip ettiler de şuşu ışanu sebepli alar katıldık deyip uyladılar mı ikendi? Ve hum la yuftanun. Yani alarga bir nindi de sınavlar kilmez deyip uyladılar mı ikendi Allah Teala ite. Yani yaşandık, biz Allah'a yaşandık. Hem namaz okuyuz, dua kılabız, mine şuşa dini yolalarını öteybiz. Biz bir nindi sınavsız yaşarga tiyiş deyip uyladılar melledi. Yok diye Allah Teala ite. Sınavlar bulacak. Mine bu sınavlarını Allah Teala jiberdi. Hem cemaat ol bugüngesi kinde de ol sınavlar devam ite. İmanımızı saklap kalı için sınavlarını ötüp turabız. وَلَا يَغْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَا يَغْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Şu sınavlar arkalıdır. Allah Teala kimnin çın imanlı ikenligini bilecek biz. Hem kimlerinin yolgançı ikenliklerini bilecek bizdi. Lakin ol cemaat sınavlarının kiçkineleri var. Bik zorları var. Hem kıt çıkkıçları var. Kaybir evler şu kiçkinegine sınavına da öte almıyorlar. Mesela bir kişi Groza Perivoskoga işe kire, bik yakşı işi var. Lakin onlarga tiyep jibereler, sırasın pive arakını da tiyep jibereler. Ol iş mi? Namazda okuy. Lakin akça yakşı kirgenge köre. Ol şu işinden boş tartmay. Ol şu işte işlerge tiyişli tügül, ol haram. Köçürüp irterge yaramay. Hem mine şu bir yak ölçevde yakşı iş hakkı, ikinci yakta taşlav oluşunu. Allah Teala sanay. Bu büyük jingil sınav. Emine cemaat hazır sileyecek kıssa, ol cemaat bütünley onun yanında turmaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem silegen kıssa. Firavun vaktinde yaşayan hatının kıssası. Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail ferişte bilen kökke küterilgen vakittadı Mi'raç kişesi kökke küterilgen vakitta burnamadı temli is kildi bik temli is hoş is koyan kile bu istip sıradım dey. Cebrail ferişte itti dey. Bu bir hatının hem onun balalarından yani kabrinden kile tırgan is. Şahit bulup gitkenler Firavun'un kulundan. Firavun, Faraon dip ireteler. Mektep programısında var. Mısır Firavunları. Bu hatın Firavun'un kızın terbiyelep onun çeşlerin tarap ürüp terbiye kılatırgan yani prislugu bula bu hatın. Bu hatının irininde Firavun harap etken bulgan, Müslüman bulgan için. Musa peygamberge iman getirip.
Irin harap etken. Хатын Müslüman bulup yaşay, kafirnin, Firavunның üzün Allah dip eytken kişinin dvaretinde Müslüman bulup yaşay, lakin imanın yaşargen. Firavunның kızının çeçin tarağın vakitte tarağı tışıp gite. Tarağı tışıp gite de iyilip tarağın alğan vakitte Bismillah eyte. Bismillah diye eyte. Allah ismi bilen dip. Kız işitip ala da kim ol? Yani Allah ismi bilen dedi. Kim ol? Benim etiyim mi di? Firavun özün Allah diye eyte. Yok de senin etiyinin de miniki de bütün kişinin de Rabbisi Allah de. Tağı bir kat sıray. Şulay oğayte, miniki, senin etiyiniki, seniki de Rabbin Allah bir de. Kız tırada etisine var beyte. Etiyim, mında senden başka ilahka ibadet kılıçalar var de. Kim ol? Benim çeşimde taravçı hatın de. Çakırıp gitire. Hatın kile balaları bilen. Kolunda, yani 4 balası. 4 malay. Kichkinesi kulda kükrek imetirgan. Firavun ayte, kim senin ilahın de? Hatın ayte, Rabbim Allah de. Kim ol? Min mi? Yok de, seniki de, miniki de, senin kızınlıkı da, bitinisinin de Rabbisi Allah de. Kabat sırı, birik sözünü kabatlay, Allah. Firavun gaskerine koşa, soldatlarga koşa, kitiregiz kazandı. Kazanğa may saldıra. Kazanını kızdıralar may bilen. Hem şuşu vakitte cemaat Firavun şuşu hatının balalarının birsen küs karşısında kazanğa argıttıra. Cemaat andağı paniki, andağı kışkırış, andağı yılaş. İti siyeginden ayrıla küs karşısında cemaat. Mayının nese eken bilesiz. O suda tügül, o başka yerde tügül. O may. Küs karşısında eni kişinin küs karşısında. Kim Rabbin? Allah de cemaat. İkinci balasın, üçüncüsün küs karşısında ırgatalar. Bir artlı. Cemaat bu nindi zor sınav kildi şu hatınga. Hem şol vakitte Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem kaldı bir balası kökregine kıskan. Indi hazır hatın ikilene başlay. Mansı indi bigirek de kızganış kökrek balası. İkilene başlagaç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte tarihta 4 bala sileşken bişik balası. Şuşu balanın birisi bula şuşu hatınның balası. Şuşu bala tilge kilip eyte eni korkmadı. Bu dünyanın gazabı ahiretniki bilen çağıştırganda bir nerse tügüldü. Kökregine balasın kıskan kiliş hatını şuşunda ırgıtalar mayga. Lakin ırgıtkinçiga hatlı hatın Firavunga müracaat ite bir ütünişim var dey sana dey. Bir ütünüş. Ütermin dey ütünüşüngni dey. Baştan yumşara başlagan dep oylayındı. Dininden kiri qaytar dep oylay. Firavunga ite, ey patşa dey. Biz ölgenden soň dey, menim dey balalarımның siyeklerin jiştirip, hem menim de siyeklerimni jiştirip, bir tokumaga ötürüp bir jerge kömersiz dey. Tilegi şol. Seninçe bolur dey.
Менә җәмәгать шушы шәһид булып киткән. Шушы хатынның һәм балаларыннан килгән хуш исне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Пәйгамбәрбезнең бурнына ирештирә. Шушы тәмле хуш исне. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тәгалә каршысына алар чын иманлы булып, балалар инде алар әлбәттә булай да гынахсыз. Шушы әни кеше, шушы хатын, шушындый көчле системага каршы тұрып җәмәгать, бу бит бер үзең дигән сүз. Каршы килеп, аны сындыра алмыйлар. Шушылай иттереп китә дөньядан җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы кыссаны сөйләгән үзенең сахабаларына. Һәм бу хадисне Имам Әхмәд китерә. Бу хадис сахих. Бу җәмәгать хәзер теге груза перевозкада эшли торган аракыны сатыйм микән, сатмыйм микән, нишлим икән дип әйтеп икеләнә торган кеше белән шушы балаларын күз алдында кайнап торган майга хәзер ыргытабыз, динеңне ташла дип әйтеп торган хатын белән чагыштырып буламы җәмәгать? Яки мондый эсседә яулыгымны салыйм микән, әллә юк микән, хатын-кызлар? Вузга укырга кирергә кирәк, яулыгымны салырга куштылар. Салыйм микән, юк микән дип әйтеп уйлый торган кеше белән чагыштырып буламы җәмәгать? Яки берәр кешене бик якын дусты, бик зур начальник кызын кияүгә биргәндә сине чакыра туйга, анда аракы була, аракы мәҗлесендә истәл артында утырырга ярамый. Барым микән, бармыйм микән дип икеләнә торган кеше белән чагыштырып буламы җәмәгать? Һич юк. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тәгалә безне хәзергесе вакытта нинди зур ирек белән, хуррият белән Аллаһ Тәгалә безне сынай. Аллаһ дип әйтергә куркыныч булган вакытларда яшәделәр безнең бабайлар. Бер апа сөйли, беренче класска укырга кирдем ди. Сугыш башланган вакытларда ди. Укытучы А харфын өйрәтә. А харфына нинди сүзләр беләсез ди балалардан сорый. Кайберсе әйтә ди, алма, кайберсе ат, кайберсе арыш, А харфына башланган сүзләр. Мин дәшми уялам ди, уялчан ди. Миңа килде дә, син белмисеңме дип әйтте дә, Аллаһ дип әйттем ди. Кырт чаккан кебек ди. Мондый сүзне әйтәсе булма Совет мәктәбендә. Әле бу мәктәп иске мәчет бинасында урнашкан. Әле мәчеттә укыйлар. Әйт битән сүз, тагын Аллаһ дип әйттем ди. Тактага чыгарды ди. Балаларны берәм-берәм чакырып, шушы ничек начар сүзләр әйткән инде уларга, шушы кабахатның, шушы кырткычның, шушы контрының битенә тикрегез дип, балалардан берәм-берәм тикертеп чыга. Җәмәгать, нинди сынау, әле балага. Күрше малай тикермәде ди, бер күрше малай тикермәде ди. Ни өчен тикермисең дип сорагач, шушы малай әйткән, Аллаһ йөртә бит апа дигән. Җәмәгать, әле дин бетмәгән. Аллаһ йөртә бит, Аллаһ сугар дип әйтте ди. Бу сүзне ишеткәч, бөтенләй кытырынып китеп, ишекле төрле йөри башлады ди. Мәчетнең такталары күрәсең шәрегән булган әзрәк тактаның башына баса да, аста бас гөмберт аска төшеп китә. Тегендә балалар ишетә, теге апа Аллаһ, Аллаһ дип ыңгырашып ята. Шушы күрше малай әйтә, Аллаһ сукты ди. Текерсәм бит, Аллаһ йортында, Аллаһ дип әйткән кешегә, кешенең битенә текерсәм, Аллаһ сугар бит дип әйтте, әйткән шушы малай. Һәм шушы укытучыны Аллаһ сугар. Шушы ук урында үзе укыта торган шушы бүлмәдә. Җәмәгать, бу сынау, бу Аллаһ Тәгаләнең сынавы. Менә шушы балалар да
Oğuzlarını su kaptırıp urazada, ipi kaptırıp uraza tutma deyip yirgen vakitlarını bitinesini uzdular bizim babaylar, ebiler. Meşit manaraların kisken vakitlarını da, ozan etken için, Bismillah etken için, namaz okugan için alıp gitip, atkan, yug etken vakitlarını uzdular bizim abiler, babaylar, cemaat. Biz hazır karagız, meşit tuturup oturabız şu meşitimizde, şu tarihi meşitimizde. Meşit tuturup oturabız. Bu da Allah Teala'nın sınavı. Nişlerler iken şu irik bilen, şu müstakillik bilen, kadirin bilip yılı gıybedet kılırlar mı iken, dünyaga aldanmaslar mı iken, ahiretini birinci urunga kuyurlar mı iken, elle dünyanı kuyurlar mı iken birinci urunga, din için nerseşlerler iken, çünkü Allah Teala dinime yardım etsegiz, min sizge yardım etermin dedi. Allah Subhanahu ve Teala şu hazırgısı vakitta berilgen şu mümkinçiliklerden, şu sınavlardan faydalanıp, bütün küçübüzni koyup şu dinni tutarga, Allah'ın rizalık için gamel, gıybedet kılıp yaşarga, her barçalarımızga Allah Teala küçlük kuvvet, takvalık berseydi. Aqulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe ve lekum ve lisâiril mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.